Zdravo svima, ja sam Jelena i danas želim da podijelim sa vama 3 savjeta za bolju organizaciju prolećnog čišćenja. Proleće je blizu i vrijeme je da širom otvorimo prozore i osvežimo kuću. Za mene zima nije uopšte zabavno vrijeme i jedva sam dočekala sunčane dane. Pošto mi u kući imamo velike prozore i veći deo dana nam je baš osunčana dnevna soba i spavaće sobe i meni to baš prija, ali kad krenu takvi sunčani lepi dani onda dobijem i više volje za raspremanje kuće i dvorišta. Međutim, kada krene prolećno čišćenje, nekako se odlaže do maksimuma jer nam se čini da je to posao koji nema kraja. Zimska odeća je tako velika, kabasta i zauzima dosta mjesta u ormarima. Obuća isto tako ostava nagomila na teglicama od zimnice, koje kakve ambalaže i zaostalih ukrasa. Sve se to nekako gura po ćoškovima jer nam se sad ne da o tom razmišljati i čistiti. Doživljavamo ta generalna raspremanja kao iscrpljujuće i teška, ali to uopšte ne mora da bude tako. Ranije nisam razmišljala o prolećnom čišćenju kao sezonskoj aktivnosti. Mislila sam zašto bi to radili, zar ne čistimo dovoljno preko godine. Ali sada to posmatram kao aktivnost od koje se osjećam bolje, sve mogu da promenim neke stvari, da ubacim veselije boje, više cveća, jer sunčano vrijeme je baš motivišuće i tera nas na akciju. I zato danas delim sa vama 3 savjeta za bolju organizaciju prolećnog čišćenja. Pa odakle da počnemo? Pre nego što se latite rekvizita, naoružajte se najpre dobrim raspoloženjem, jer inače će se čišćenje pretvoriti u noćnu moru i recimo da to znam iz prve ruke. Moj prvi savjet za bolju organizaciju prolećnog čišćenja je da napravite dobar plan kako bi sve to odradile jednostavno i lagano. Najprije se odlučite od kog dela kuće želite da krenete i kada ćete to raditi. Da li je bolje vikendom ili radnim danima, svaki dan pomalo, ili se jednostavno zaletite i sve sredite za 3 dana. Najbolje znate svoj raspored i u skladu sa tim odredite dane za čišćenje. Tada je dobro i da pripremite obroke za te dane, da ne morate misliti o tome dok se bavite raspremanjem, naročito ako u kontinuitetu nekoliko dana raspremate, onda pripremite sve obroke da bar o tome ne morate misliti tih dana. Najbolje je da krenete od najzahtevnijeg dela kuće, gdje imate najviše posla, jer dok imate najviše motivacije, najbolje da se pozabavite prvo tim komplikovanim raspremanjem. Obično je to kuhinja i ostava i tu svi imamo gomilu posuđa i escajga, ambalaža i svega natrpanog po ostavama, ladicama, fiokama. I tu se provede najviše vremena i tu potrebno mnogo strpljenja i truda, stoga moja preporuka je da prvo krenete od tog dela kuće. Drugi savjet za bolju organizaciju je nabavka rekvizita i kućne hemije za čišćenje. Ja sam dugo koristila stvari koje sam sama pravila dok su deca bila baš mala jer su bili svuda i gde treba i gde ne treba. Najviše sam pravila sredstvo za brisanje prašine i sredstvo za peglanje. Zatim sirća i soda bikarbona je nešto bez čega ne čistim ni danas, a verujem da i većina vas to puno koristi jer stvarno ima efekta, posebno sirće sa kamencom koga ima puno u vodi. Da li ćete kupovati hemiju ili same praviti, izbor je na vama. Moja preporuka je da uvek ono što možemo same da napravimo je bolja opcija, naročito ako imate malu decu, ali opet kažem izbor je na vama kako je vama lakše i šta najbolje radi za vas. Treći savjet za bolju organizaciju je da se krenete oslobađati stvari koje više ne koristite. Ja imam pravilo od 6 mjeseci, a to je da stvari koje nisam koristila u posljednjih 6 mjeseci ili poklonim ili bacim. Jer ako nešto ne koristimo u prethodnih nekoliko mjeseci, nećemo to koristiti ni u narednih 6 mjeseci.
Znam da nije lako odreći se stvari, posebno ako su bile poklon, ali da bi lakše odlučila, ja sebi postavim sljedeća pitanja. Da li mi to stvarno treba i kada to uopšte koristim? Da li će mi život biti jednostavniji ako to nešto zadržim? Važno je da počnemo da rasklanjamo prostor u kom živimo i da polako pravimo čistku, jer haos u kući stvara haos u glavi i krajnje je vrijeme da se oslobodimo onoga što ne koristimo i da dozvolimo našem prostoru da prodiše. Prolećno čišćenje zahtjeva dubinsko čišćenje i kad sunce ugreje, sva prašina toliko bode oči da je krajnje vrijeme za mokru krpu. Zato probajte da primenite ove trikove, da odredite vrijeme za raspremanje, spremite kućnu hemiju, krenete od najzahtjevnijih prostorija i samo to obavite bez puno razmišljanja. Ukoliko je to previše posla za vas, a vi imate malo vremena, uvijek je dobra opcija da zatražite pomoć od ukućana, jer u krajnjoj liniji niste vi jedine odgovorne za vašu kuću. Uključite ih sve, podelite obaveze i tako ćete i lakše i brže završiti. Još jedna dobra stvar prolećnog raspremanja, osim blistave kuće, je i to što će nam doneti i jedno dobro razgibavanje. Volim da posmatram čišćenje kao malu usputnu fizičku aktivnost, a dobra muzika je uvijek neizostavni deo svega toga. Eto, toliko od mene za danas. Nadam se da sam vam dala motivacije za prolećno čišćenje, a vi mi u komentarima pišite da li vi praktikujete velika generalna sezonska raspremanja i na koji način praktikujete, a mi se čujemo opet u nekoj od narednih epizoda. Pozdrav!